Lela mga tuka ko kalia ro Yesu. Sa uma ese ro wo papea ka ko e sa uma ese. Ele mo fai. Por ma fofo. Ele mo fai ka mo fa pu bunga sa. Ele fai sa ese me ngalo ma fofo. E que kalia Yesu. Ala ele mo fai na ese pu. Le mo me papea. O le ka mui mui. Kele yo vai venga ngalo. Ka le witi ko sa. O lo ma fofo. Ele ma fai sa sa ese. Kau koe polo ma fofo po. Pai seli. Simba. O le mela le. E mo le replacement. Kusala e kau la se sa ese. Mi sa fa pe. Ile ma fofo, ile ma fai. Fa pela yo kako. Ke ofo wo kalia Yesu ale anga o. Ke ofo wo kalia Yesu ale suinga nge winga. Lua vaiaso, lua masinga, ele sui au. Oi mau, nga lefa peka. Ai ese sa, ese pe akaria Yesu. Ele sa. Ele mfenga sa. Usa le akaria Yesu ale. Ai ole mela fai. Ele mfenga sa ese. Ole mela ngole replacement. Ele mfenga sa ese. Asa mai se vai ko. You can't do that to your prayer. You can't replace. But that's what you call displacement. Displacement. Or the processing or displacement. Or the key ia yo le vai. Amen. That's what you call replacement. Displacement. Displacement. You know how you displace bad thoughts in your mind? It's reading the Word of God. If I'm from Michael Leonga, if you're married, or Jim Lotolo of you, in the you want to sell again. Well, I'm your Valea, I'm your Leanga, it was the worst part. But you know what? I kept on hearing the word. I kept on reading the word. My heart is pure. Take heed to the word of God. There's no secret. If I call, my ngalala, my faikau, my ngalala, my faiatua, my lukulivai, my faikau lukuletu. E faifai aki o foi mamā lolo. Velis kangkeke too. Ise mga yung lolo. He didn't know the kind of heart I had before. It was an evil heart. But ise din liyo lolo. Ang lukuletu. Alô, fa kweke. A fia e o pure fa mamai lo tu Yesu. Eu ise ne. Ele ma faina ka wasa ese and faina displace in the world of God. Eso poco